Karbi Longri Abirta kelang rapet do anarar pansmi aprang sinil hin pen kardon apa jureglo kardom pini Karbi Longri Abirta kethan pon jirebang niljit kramsa non birta thepi langponik sinang Karbing long tui hoi long pen semi ang tanam tum karbing long lu nang lut bom tang lu RV ke jang ki jum hek pen hidi long lang kap dera jok lini MC consent ki polopon habar sai chuti ki yara tum pen kening pon rinti Karbing long tamas council la tum pen ang tan pen ke bang ke bega chi su tum phan pizir long pen ke tharle le rek apu thak Rubika singer pi pen pen ke mai ni pon si ni kam sam si de pen ningi pungalam thi paklang pon engdeng pharo hin le khre hini bahunu jaun ti samaru ga talon mesen pen pachun pon Jivika Multipurpose Cooperative Society Limited West Karbi Anglong District of Praman District Coordinator Sai Hen Kimi Kang Kupon Non puthot birtang ton pen lang ponek sinang Assam State Angkang District along pen ke thinai lepotang ti Karbing Long District hando Karbing Long District Angkang along pangrum pet pen 10,434 km dolo lapen ki Karbing Long inglong arlok lang roy lang jeng thengpi thengprang clear seng ajok pen si kilang mi ablonda penangan ke chithanglo lapen hako hudbang ki Karbiara tumta aphai ki jum hek ajok pen si ki dugeda maphanta thangki sungji phan abi bonta nona phian bangki sai ka chong data man pen biha bepar asai ka chong data man pen ang tan pen ki bang ke pe chi sutum Karbing Long bang bom sinot bangki aphai semi nang bat bom tanglo la so jok pen sinot bangki Karbing Long sambil hai ke bega chi sutum longli phelang nang chrai dun pen si dim klong semi nang chilong bom tanglo la so jok pen non bangki Karbira tumta isi ke phri mi meson si nang man bot tanglo la pon chut klelang la punat Karbing Long dui hoilong pen semi ang tan ki bega chi sutum nang pet bom tanglo la son si West Karbing Long adui hoilong pen semi anikan wang semi suluk sudaga tomon semi nang jab nang koklo longle phelang alam ki pen ajok pen si munir tumta avi phiki bunang afan ki dam nang an dolo tapon chut kalilang si lumbajong MSC consent si ke parlopon lamding a hoilong pen semi Karbing Long ra tum pen semi pilar ke sompon pe labak bonta labang su pilar ke sompon ki bihek ajok pen si non bangki lai ke bega chi sutum semi labang su pilar alu nang lut choksi ang long sai ne su kilo lapen ki hembrit na chi kem si non maki rong tanang si seng bom tanglo lapen non bangki adui hoi pen chenglok Karbing Long ang kang long semi Karbi hawar long an semi ke bega chi sumta hembrit chi kim don si rong ta chi seng bom tanglo laso teng luputang ti Karbira tumta non maki dim khlong aphan semi ti songpon nang koklo laso jokpen si Karbi tumta mi thang long ri penak ban si longli philang ki charkom nang ji pu pena jokban si chok tok Karbira tumta er set pung set pen na ti songlo labang sone ti song hut pen semi pinang an Karbira tumta avi phiki bunang lapan ki aprana mui kidam nang ta dolo bonta labang suket song pinyanta kichun pon ang thek pon long lelang laso teng si dobom lang putang ti Karbing Long rat mustami methang long ri rong paralong Kidogo thak jemata isi phire meme lapan kisung bangki ang thek nang tang bom tanglo lasi Karbira ta non mangke chirok tok ke du pen mithang long ri rong pat bang ka chrekom dun ma ke nang sot lupusi penang an chirok tok Karbira tumsami thanpon renti Fuluni MSC consent ke parlopon angkang ki ongtung Karbira tumki hidilong sai chutki himbati sok e ponsi anikan wang semi ani om semi cholong bom lo lapan hem tuni si chilang phanta warsai cholong lo lapan ki Klim sumara tumu pan semi tok lang pacharli ji phantami dakpan si warsai cholong pon lo lapu son tatak si anikan wang semi hidilong sai chutki bom nang klem bom wang bom lo bonda pining an bangki non jakhong achiklu an matai hidilong lang imu ka bret mati RV ke jang ki jum heka jokpan si kikreng ang ajokpan si non anta sai chutki long lelang kidam tangan ning pen an bangki jakhong achiklu an bangki hidilong sok i tang si pinang an ki do tang lo bonda non an bangta hidilong chilike war long dia tumta dolang lapan chilike war tum an semi chilelong anta menomaki kheng lap an pin lasi jakhong achiklo da jong si thang nat RV avilat luputang thi kulini konsensi angkang arat tumbangki sok chiki long le det pu bon pusi kiduk det arat tumbangki ningri pon ren kilo lapan kiduk det sai chutki long le arat tumki non malki council tumpen made sarkar tumpan semi thangnat krap achur pon long lelang lasi jakhong achiklo jong si RV avili putang thi sai chutki a post me gna kilit pu lasi kiduk det arat tumki ko son pensi ningkane sex semi an ge cholong puma lapan ki usumara thum bhan koson si toklang pachali phanta warsai cholong puma pusi kiduk der aratum ki ni pon rinti lo Karbing Long P0V0 along ang tan pen ki wang ke pe ke sutum aron repen ki du thip tumaki thale vek nang si pu pen ajok pen si Karbirat mustai erset prung sepen semi batai nang ti songlo
la bangsu ka chi chong puna long pet sami khai long ri ka ching hona join ne pen inut karbi nok bi pu sami aprandam danglo la pen ong tum karbi ra tum ki raikom sai ki tum arideng pen aring hu ki so jok pen si avie phi ki bunangam ta du pi kan lo la pana chi song det pen a phi bang ki ghoti high court pen pen sami pizir vizir long ki du thi tum phan bang ki ahok pet alu chikloi jon ang bong spaklang ponji phan ani hok pon do bonda chikloi jon parde ra phi sami pizir vizir long ki du ki bi ke chi sutum ki la bangsu ahok pet alu sami spaklang pon thek dar lo lasi pizir vizir long aron repen ki du tum bang ki thali pon ji phan ki ghoti high court pen sami hukum pi pon tang lo bontala punar Karbi Long Thomas Council long hon kachari bom matum bangki pizir vizir long ki do tum phan ki thale pun hede da jokpen si rar tum phan kila pusi chongthu chobai red lo pusi sangpi rubika sinar pi pen phrengke chinu ningje pon la pen ki Karbi Long Thomas Council la tum pen pizir vizir long thale le tiki la bangsu ka song mak ington ti la pen ka song a me de bangki pathe pon bom pu ta alang li hin pen sodak pen pachini pon thu bokochen par Gibson rong pi Karbi Longri Abirta rangke high court long case do subjudice do pojoine si kachi song ja pi tum alang li tum long jerab dun si labang so a case ke dispute da tang de le kupisi case do lang kunang li ke than rar phan pamang hua sai nang li deng bom lang akhai tuliram rong ha ka hai nang li ke chubai chen nam lo puke karbyang long arat tame nang li phanang thek prong lo lang nang li inut asiem lutang te lam chubai ke nang li ning je verino abatai ke lapane karbiang long arat khang tame nilihin pen bangso channel hoi pen bangso chatai long pen nili pachini jalam thep thake itum karbiang long ake theki ding atum nanga than nanga pachubai ke nang litum aljuri athema kadu kavi samay thek prong lo athe ke eviction ji phan aning khang he ajoine si case do kusi karbiang long arat phan alang like along tin amai meeting long samay alang like than ke pachini akes nang hai tang dat lo pulo tang tin nang li pachu baja alam themasya velumati lakhe nang li kevek sona ning khang he ajoine si nang li la puson rat phan ke pamang fuwa sai ke deng lasi karbyang long rat phan tamin li hin penchuneng rijalam the puthake alang li alam ke chobai pule nang li tum mathai non athe pipot ma pulo tang te alang li kupisi ke election hai hedat ma pulong te alang li bhut phana joine non election MEC election nang ke lelo labang so alang li phan bhut jok bang weda jip ko chama tha joy ne si alang li election hai hedet tang the atumi alang li kineng je ke case do number silo number hini bang ke force away ente force away pulotang te nangli tumhan MLA bang ho MLA nangli phanang pa hai nangli tumhan ang hoi nang pang ni nangli tumhan kithe nang pa man ke hadak assembly lo ke nangli tumhan megjang dun chornoi pusi nangli tumhan ka che toy dun loma nangli tum assembly lo ning jitun hai hedet loma nang tum state government long ke nangli tum force of hunting kitun thek hedet loma ante damtang Assam chief minister ke neng je ke mo vijar along ke vexo nang je hot ke nili force tame dorde same nili nang che toy dun popu hala bang sol ni nang than dun vek lo tangte la so lam phe puthak nang li teng ni idet ma tuliram rong hanga ke hai nang li ke ho osi la asa vet adim nang li ke election ji phan aning hang hedet ma labang li mang hu me lo klasi karbyang long arat nang li tum mathai tha kachi song tum siki chok chema ma karbyang long tama sponsor la ke hai tuliram rong hang siki chok chema puke rat ke thek prong lo athel puma siki chok chema nang li tum la le lindam ikho atheni li tum ke kachi song tum ke chok nangji chu nangji pojone korling lo kor het lo bang jong heleneng ton jong heleneng thi pusami ni tum kachi song ke ni tum amede panep ne sitame la anakisung ke boy sameni li tum kaduk kawe karbyang long arat lapan ke kachi song apin po pin pi tum ni tum ajap thipen a joine ilong long ni alang li tum nanga phire joine alang li tum mo nang song a hiring tang rak na po joine si ilong long ni bang talang tum election na sideng lo sita mela ta karbyang long arat kapan kini tum song a pin po pin pi tum sa mening na pang sam thek thek puge rata thek dak lo athema bolong koma jilong ke election sita me batai si ke election nang yadim si alang litum ke batai hini election det sita me alang litum ke tharli lapli akola so tharli pe sita me ahok mondira sai hemlong sami tharli lo nitum dhorom phanle ki khinde palam takali
Sami aron re pen kidolong liki tharli nang ji pojoine si hardak sami evection nang ji pusi Karbi Anglong arat ke ci song lo to nang evection pilo simay la so evection date pen api ako adung masako adaka la so mondir ako pakim igya labang Karbi Anglong rat tem tek prong lo kumasi ahok ma ahok hema lasi nilitum kaci song atum ha lapay Karbi Anglong arat phane ki jong nang kali Karbi Anglong tum mas kon sila kai tuliram rong hang phansi jong ik nang po Gorkha Jagran March atum pen chipatirbi ponsi kedamtang jakhong nifai cricket thom ani Karbi Longri block lakha hini along engdeng pharu hini ra khri hini bahni jainti samaru srini engkore chok acha mek pamban pon jai mek along alhisar pu amban pen Thagram Dakhalt founder of Dimapur Gorkha Student Union member Monuj Gautam social worker Karthi Kumar film director anpar sami kaprek pek man peng kedu kithi kiding da chitong dun jai mekalong alhisar pupen lam theke jai pon atengki Gorkha akhai tum sami ansusi traditional culture lapanki educations aputhak sami ansusi paprang dun nangji lapanki kinang sot thepik lapanki Gorkha lapanki kaprek akhai pen sami korti ason chekampen si ingsamjin pen do thak dun nangji puta alang lihin pen chunuri pon bokachen pen Gypson rongpi Karbi Longri Abirta West Karbi Long Rongkhang MSC Consensi ke Parlapon Sadgaon Hiti along Jakhong ipai Kripli ani Jivika Multipurpose Cooperative Society Limited atumpen West Karbi Long District of Harman District Coordinator Saihim Kimi Kangpupon Jivika Multipurpose Cooperative Society Limited labangki Assam Sarkar pen ke choklim isi Cooperative Society Ladak along Radatumpen Varsai Klong Ponji labangki Radatum Ingti Mentupen Danglok Kaprek prek anivang kenang sot armu ador ki jumpen longpon igji lapen ki anpar sami arumpi ge pangreng hanvi ke pangreng sorsutum choi pi ge thak avar saismi longpon ji labang so ja meglong sami aluhi sarpu amban pen rongkhang bidisia chairman khonsing tokbi sorgari gangbura rongbong teron sadga bazar committee amaipu branding be Jivika Multipurpose Cooperative Society Limited HR Surasmini Gojari Regional Manager Nibojiti Bordoloi West Karbi Long District Co-Operator Galination Marak lapen ka prek man peng kidu tumna chitong dam sila bangso jai mek mesen pen pachun pon খবৰ প্ৰথমে সকলো অসমবাসী ৰাইজক আমি নমস্কাৰ জনালোঁ লগতে আমাৰ কাৰ্বি আংলংবাসী ৰাইজক আজি 2 বছৰ ধৰি আমি জীৱিকা বহুমুখী ফাৰ্মে আমাৰ যিখিনি আমাৰ কাম আছে আমি কৰি আহিছোঁ তাৰে ভিতৰত আমি সাধাৰণ জনসাধাৰণক কেনেকৈ আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত আমি আগবাঢ়িবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আমি বৰ্তমান অসমৰ বিভিন্ন জিলাত আমাৰ যিবিলাক প্ৰজেক্ট আছে পিকাৰী হওক গাহৰি প্ৰজেক্ট বা হেণ্ডলুম টেক্সটাইল বা ৰেচনৰ তেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ প্ৰজেক্ট আমি বহুত জিলাত আমি বৰ্তমান কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ আমাৰ কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত এই আমাৰ যিখিনি আমাৰ প্ৰজেক্ট আছে আৰু আমাৰ যিখিনি আমাৰ বেনিফিচিয়াৰীৰ লগত আমি এনৰোলমেণ্ট কৰি এখন সবল শক্তিশালী অসম গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ সেই ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৰে সহায় বিচাৰিছোঁ আমি আশা কৰোঁ অসমৰ অন্য জিলাৰ দৰে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙতো আমি নিশ্চয় আগবাঢ়িব পাৰিম জীৱিকা মাল্টিপল কৰ্পৰেট ছ'চাইটিয়ে আমি এটা বহুমুখী সমবায় হয় আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে সহযোগিতা পালে আমি জনসাধাৰণ লগতে আমি ইয়াত যিমানখিনি আমাৰ এমপ্লয় আমি জেনেৰেশ্যন কৰিম বা বিভিন্ন ধৰণৰ উঠি অহা যুৱক যুৱতীক আমি চাকৰিৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিম তেওঁলোকৰ লগতে আমি যাতে জীৱিকা মাল্টিপল কৰ্পৰেট ছ'চাইটিয়ে এই সমগ্ৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত এটা মানে অতি সুন্দৰভাৱে আৰু অগ্ৰগতিৰে আগবাঢ়িব পাৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত আপোনাক সকলোৱে সহায় বিচাৰে ধন্যবাদ যেহেতু আপোনালোক ইয়াতে জীৱিকা চাকি মাল্টিপাৰপাছ আণ্ডাৰত একটা সহজল পৰা একটা ৰেচন কাৰ্ড দিব আপোনালোকে ইয়াতে কি কি ফেচিলিটি দিব পাৰিব সদ্যহতে আমি যিখিনি আমি এজ এ ফেমিলি এনৰোলমেণ্ট কৰিম য'ত নেকি আমি জীৱিকাৰ ফালৰ পৰা এখন ৰেচন কাৰ্ড দিম সেই কাৰ্ডখনত আমাৰ 4টা মুখ্য আঁচনি থাকিব য'ত নেকি আমাৰ কন্যা কল্যাণ আঁচনি ছাত্ৰ কল্যাণ আঁচনি যুৱ কল্যাণ আঁচনি আৰু বৃদ্ধ কল্যাণ আঁচনি লগতে আমাৰ যিসকল ব্যক্তি আমাৰ লগত জড়িত হ'ব আমি তেওঁলোকক ন্যূনতম ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটত 6% ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটত আমি কিছুমান লোনৰো তেওঁলোকক ছিষ্টেম কৰিম যেনে আপোনাৰ ধৰি লওক তেওঁলোকে হোম ইনিগ্ৰেশ্যন লোন বা ঘৰ বনাবৰ কাৰণে আমাৰ পৰা লোন ল'ব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত আমি তেওঁলোকক সহায় কৰিম কোনোবা ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াবৰ কাৰণে যদি ছাত্ৰীৰ মানে তেনেকুৱা লোন আমাৰ পৰা আমি ব্যৱস্থা কৰিম লগতে বিশেষকৈ আমি এটা ছোৱালী বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আমাৰ প্ৰায়বিলাক দুখীয়া মানুহৰ ঘৰতে টকা পইচাৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় এই ক্ষেত্ৰত আমি এই ছোৱালীৰ কাৰণে বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি কম ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটত তেওঁলোকক লোনৰ ব্যৱস্থা কৰিম যিটো নেকি লোনৰ এমাউণ্ট অন্যবিলাক ফাইনেন্স কোম্পানীৰ দৰে আপোনাৰ
জোৰ জুলুম নহয় যে আমাক 10,000 বা 15,000 টকা আপোনালোকে পাৰ মান্থ দিবই লাগিব, সেইটো নহয়। আমি তেওঁলোকৰ ইনকাম চাই পেলাই, তেওঁলোকৰ জীৱিকাৰ উপায় চাই পেলাই আমি তেওঁলোকৰ লোনৰ ৰেটটো আমি ধাৰ্য কৰিম, EMI-টো আমি ধাৰ্য কৰিম। আমি ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত অহাকালিৰ পৰাই, আজি যিহেতু আমি অফিচ অপেনিং কৰিলোঁ, অহাকালিৰ পৰাই আমি ইয়াত আমাৰ নিজৰ যিখিনি আমাৰ অপাৰেশ্যন কাম আছে সেইখিনি আমি আৰম্ভ কৰিম। Pini Karbi Longri Abirta bangki lan pen sikang ton peniglu. Domi thangmi kardom.